Prije svega, kao predsjednik zajednice Makedonaca u Republici Hrvatskoj i u ime svih mojih kolega, zahvalio bih vam na današnjoj posjeti, prvenstveno našem dragom zastupniku Hodžiću, s kojim smo jako zadovoljni, s njegovim odnosom, s njegovim kreativnim radom i nadasve prijateljskim i otvorenim odnosom. Današnji dan smo odvojili za jedan neformalan, slobodan i prijateljski susret gdje bi otvorili pojedine teme koje tište ne samo nas, nego i sve ostale nacionalne zajednice i manjine koje rade u Republici Hrvatskoj. Prvenstveno tu bih htio izraziti veliko zadovoljstvo i zahvalu uputiti Vladi Republike Hrvatske i Savjetu za nacionalne manjine na tekućim donacijama u novcu za realizaciju naših programa i aktivnosti kroz cijelu godinu, kroz njihove kriterije i modalitete rada nacionalnih manjina. Arminu bi imao, kao što ste i sami čuli, danas u razgovoru bili su preneseni oni problemi koji zapravo se tiču svi u nas i od toga ne treba stvarati veliku halabuku, nego ih rješavati postupno i prema mogućnosti same vlade i same države. Problem kao problem, čuli ste, je pristup medijima, zastupljenost nacionalnih manjina u medijskom prostoru, koja je tema već vrti se duže vremena. To da su nacionalne zajednice, pripadnici nacionalnih manjina kroz svojih zajednica izjednačeni sa svih drugih ostalih građanskih udruga, što prema mom sudu ne bi bilo dobro, nego bi trebalo izdvojiti i kategorizirati udruge na udruge od posebne državne skrbi, od posebnog državnog interesa, do one udruge koje su od manjeg interesa. Onda bi se došlo do nekakvo drukčije rješenje i do nekakav drukčiji izazov. Ono sami popisi stanovništva koji su bili prošli i zbog kojih su puno manjina izgubili status vijeća na lokalnim i regionalnim razinama, dobili su predstavnike. Mi znamo da je generalno u Republici Hrvatskoj broj stanovništva pao, što je sam po sebi fenomen ulaskom Hrvatske u šengenski prostor. Onda se otvorila mogućnost da građani cirkuliraju po europskim zemljama nesmetano, tako da se smanjuje broj građana u Republici Hrvatskoj. Zašto onda, postavlja se pitanje, nije smanjen i cenzus za dobivanje statusa vijeća u županiji i vijeća za gradove od 200 i 500 za županijski stupanj. Ostalo je isto. Sad, nažalost, moramo čekati tek naredne izbore, 2031. ako se ne varam, da bi vidjeli kako stojimo i što stojimo. Evo, tu je bilo i zamolba do našeg saborskog zastupnika Armina Hodžića da to malo i na Saboru potakne, kaže, što je i sam prihvatio. Status stranaca isto je bio obuhvaćen kroz ova pitanja. Naši pripadnici makedonskog naroda koji dolaze ovdje na privremenom radu i boravku u Republici Hrvatskoj opterećeni su kudikamo više nametima nego što smo mi kao rezidentni građani ovdje u Republici Hrvatskoj. Ako građanin plaća porez i ima svoj OIB, onda zašto bi bio po meni toliko opterećen sa davanjima za vrtiće, za zdravstveno osiguranje i tako dalje. To treba biti nekakav srazmjer
drugačiji. Stavili smo to kao problematika koja treba rješavati je u dogledno vrijeme na jedan primjeren način. To ćemo, nadam se, i uspjeti.